Maya pa oras kabalen. Ayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap ngayon Huwebes, October 23, 2025. Yaku po'y beniginto at iti ing News Force, Pampanga. May partner ya ing mabalakat LGU at CILA bang makapamye mas marakala obra kareng kabalen ay ni report. Meti aduangan niya ang city government ning Mabalacat ning pamanimunan ng Mayor Jel Aquino king Clark Investors and Locators Association o SILA bang apasik na nga ning employment generation para kareng residente ning syudad. Kinilala ng Mayor Jel Aquino ing SILA bilang lifeline ning economic movement king Clark at pasalamat king asosasyon king pamamye mas marakala oportunidad kareng Mabalakenyo. Inatasan niya ning alkalde ing Public Employment Service Office o PESO na makiadwangan kareng miyembro ning sila bang abalo ren kasalukuyan na job at skills demand na ren kumpanya king kilob ning Clark Freeport Zone. Lalam ning TESDA to Trabaho Program kaya duwangan ning LGU ing TESDA king pamamuklat kareng skills training king TESDA Center king Sapang Biabas bilang parti ning kapag nasa naapa natiling sustainable at inclusive ing ekonomiya ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Libong fruit-bearing trees ing tenam ning Balibago Waterworks System Incorporated king katlong banwaning reforestation project ay ning report. Balawos ng panimunan ng Balibago Waterworks System Incorporated o Balibago Waterworks ing pamanyese king kalikasan kay batmita nam libong fruit-bearing trees keti king watershed area king barangay Sapang Bato bilang parti ning Adopt a Watershed Reforestation Program. Agpang kang Balibago Waterworks President Crisel Alejandro, maulagang apanatilila reng watershed uling reti reng magsilbing susi bang mika usto at balabalaw sa supply ning malinis sa dano. It is important for us to preserve our watersheds and plant more trees because this is critical for the security of water. It is through our trees and forests that we are able to capture the rainfall, manage floods, and prevent soil erosion. Inyang 2022, megadaping kumpanyang apulong hektaryang gabon king Sitio Balaru, Sapang Bato, lalam ning proyektong awsa na Project 10,000 na maglayong makapananam 10,000 na tanaman hanggang 2029. Manibat inyang pasinayan yung programa, inyang October 2022, may kapananam ning Balibago Waterworks kabilugan na 4,000 na tanaman kabilang na ring mita ng pakapilan. Ing AWRP, panimunanin ing Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council o Araw ACI, kaya duwangan ing lokal na gobyerno ning Angeles, Senro, BCDA at Kaapka. Kapag nasana niting amuyutan la rin pribadong sektor na magada mo namang gabon king watershed at mananama babang king libong tanaman balang hektarya. Amuyutan nala namang Alejandro, rengalwa pang kumpanya at individual na magisan metong king makanining proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ana mapulong kay nakang atleta ing padala ng City Government ng San Fernando bang sumabak ing Batang Pinoy 2025 king General Santos City. Ay ning balita. Ing City Government ning San Fernando ing parala kareng ana mapulong miyembro ning delegasyon dareng kaya nakang atleta at coach papunta king General Santos City bang sumabak king Batang Pinoy 2025 o Philippine Youth Games. Ginapan ning send-off ceremony inyang October 20, 2025 king Executive Building king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayor Brenz Gonzales kaya duwangan ing City Local Youth Development Office
office. Makiabela ring Fernandino athletes kareng anama sporting events, arnis, athletics, badminton, swimming, table tennis at taekwondo. Pepasyag ng kaluwaging mabilog a suporta ning city government king delegasyon. Kabilang na ring allowance, uniforme at coaching assistance bang asiguradong masalese ing karelang pamakiabe king pambansang kompetisyon. Pinuri na mo naman Local Youth Development Officer Kim Jan Sagun, reng atleta at inasaglareting lumaban na ating disiplina, dedikasyon at sportsmanship dala ing dangala ning Balang Fernandino. Ganapan niyang Batang Pinoy 2025 king October 25 to 31 king General Santos City ang magsilbing pambansang plataporma bang ipakit na rin kaya nakang Pilipino ing karelang talento king larangan ning sports. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ming News Force Pampanga. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bayong French restaurant ing mamuklat King Clark, King Dara Tangamarks ay ni-report ng Patricia Mamang. Bonjour foodies! Ready na ba kayo sa Parisian dining experience na hindi na kailangang magpunta sa France? This is Chez Suzette, ang sikat na authentic French brasserie and wine bar sa Singapore. Simula ng buksan noong 2021 sa Singapore, naging talk of the town ng Chez Suzette. Hindi lang ito basta restaurant, it's an experience. From its cozy interiors to the perfectly curated dishes and wine selections, dining here feels like you've been transported to a charming alley in Paris. Kaya naman, fully booked lagi ang resto na ito. At ang mas nakakatuwa pa, isang kapampangan ang nasa likod ng matagumpay na restaurant na ito. Si Suzette de la Cruz Simon na tubong Angeles City at 16 years nang naninirahan sa Singapore. Dahil sa kanyang passion for food and culture, nagpasa siyang ibalik ang kanyang culinary success sa sariling bayan. We are super proud to bring a French brasserie in the Philippines, not only sa Pampanga but also like in the Philippines, because what we realized, wala tayong masyadong authentic brasserie in French brasserie in the Philippines. So now we are here and we are opening our doors in February. Matapos ang lease agreement signing sa pagitan ng Clark Development Corporation o CDC at Chez Suzette Philippines noong October 22, 2025, opisyal nang nakatakda ang expansion ng Chez Suzette dito sa Clark. I've been dining to Chez Suzette, not only for the food, like kalupan na yung sinabi na nandin, aliwa mo po itang pamangan niyang pupuntalan ket ang Chez Suzette Singapore. Noon ay itang presence mo ket ang lugar ita na maka-relax vibe na bala mo, you belong to that place. Ayon kay CDC President Agnes VST Devanadera, excited sila na makita ang unang authentic French restaurant na magbubukas sa Clark. Because last week, we were just at Hong Kong to receive the award for Clark. And one of our top locators came and met with us. And the first thing he said is, I look forward to having a French restaurant in Clark. Hindi ba the stars have aligned?
So I'm so excited about this. Ang F&B director naman ng Chez Suzette ay proud sa kanilang exclusive wine collection, mga alak na first time lang matitikman dito sa bansa. We will bring some wine in Clark, directly from France. It will be about 20 producers, exclusive for Chez Suzette. So about the food, it will be a classic French food. Really a family style, what we do in France with the family on Sunday. So it can be côte de bœuf, beef bourguignon, onion soup, all these signature dish that we want to bring here. A bit of France in the Philippines. Chez Suzette Clark will open at the Barnhouse Clark by March 2026. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing babante na tropical depression sa Lome, may akit siya king coastal waters of Calayan, Cagayan. Ating sika na hangin ang 65 kilometers at ating bugsong 90 kilometers per hour. Papuntaya king direksyon na south-southwestward king bilis sa 20 kilometers per hour. Asahan lumuwalne king Philippine Area of Responsibility hanggang bukas. Ala na masyadong epekto itiking bansa, maliban mo king paminsan-minsan na pamanuran king bandang Northern Luzon. King Mindanao, ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone ing mamapekto inya makarana sa malulam at pamanuran. Kabalen maging partika king pamagbalita ketiking News Force Pampanga na numang kaganapan isyo reklamo king kay lugal malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Kumpletuan mo ing listahan na rin kekang didinan regalong ening Pasko. Uling siguradong mga laluya yung inanak mo gusto walayang tinggap ang ginaldo ang pong regalo. Suyuran mo yung palengki, mall at Divisoria Abe. Uling 63 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingatinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll nyo lang ining Webis na may kala pa istorya ketiking probinsya. Kaya ko po ibending ito at ini ing News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susunod.